niliklar at BP, pinya birta ang tonpen arjuik tham. Amreng constituency arlo Sucheng education block ke parlo Thatskai arong along kido Thatskai LP school along Thanbang Juani Saphai amithang alsai kachiklem pamme midera jok Thatskai arong along kacharli oso maratum kacharli katikuk hektik anlo Pinpur में क्वालिटी एजुकेशन अका होता थत्सकाय अरोंग also marathon के क्वालिटी एजुकेशन के लोंग दुंजी के हेलोविंग ना लापेन थान बंग जुआनी सफाई आसाई कच्चे दामा हुट से दामी लो के थान बटे कांगरी कांग पेन के दाम अपोंग सी के ओंग कांगरी कांग पेन वांग पो रोंग आर्लो क्रेप थूर टिटी पुसी हदाक अरोंग अरा तुम पेन थान पचिनी पन Lo than pame malabang so amas torla dake wang pen. Kela bang so school long ke bang ke hoklo amas tor ki me pen ajok si hoklo nang tum kini da bang nang bong da ke na kong ri ta long lo am ke dam tang aprang ha lute ningkan ko aprang ke da kan yul and da bang so school and yulan ni sabe kini la bang so school along la so teacher bang long pen ke enrollment ka be ya ide si long lo la da SMC tum sa ko me ka telang nde ke si la ka jo dulo ra ma ta sabe mina bang ke master ber bang bang tu be master bang ke tham chok ke da pen ke ong lom pen ang tum nang kal jo teng pen la or ki jun la pen ke hai pen ke da pi dam tang da thek long lo da ka mat gari ka chengkoi da ma na ke da rong ma chi ben ne bang haagi ni bahani da rong rat or ki jun tum jilang pen si or jun ko or ri tham ko master lo bang ke pele te lu thana bang da ka duty chiwang da se lu ka break da rong sora pan se ka da ka pathan hala pan thata pi salary pi ke la son se ke albulo sateng ke sila bang so school bang ke dir yon jun pen ini ar ni al kun ka hurin ke enrollment along le lang lam samye punte lang lam samye la bang so school along student kita bahini ben asai chadam chitta apora teng pen chadam de men to ne pen por phai cap men to ne crazy amsi school ke palititi la pena hot pen ke school aporta abang ahem horjun rong titi po students atuma phan school along pang hong are titi pusi hadak rong rat tum pen phirang ke ka homri da mahut nang pachini dun just to be akahai ali phan ka chuning ri kang tung la pohelo he ke dam tang ko na nin kan phone kan trok lang li than lo la pen than lalang li dak master ang man lo nang man pen parel per goson de student atumta student tumta labang so hor ki jun la pen la hai pen jo kheglong lo pa si la pen parha la parel sa tumta me labang so school ike na ke than me pula cha hosan chini si nene rong arat to so mara to tame labang so school nak to dun de sena ne kana no gong to ho di fu to ho ga kheroni to na son che bang hem halwa ka sa no de pin de la son si bi re lo la sineli ka chuni yang tung bang ga holo anu ka pre ka master nang to son te labang so da labang so rong arat ada to along kachar labang so school along kachar li so mara to ma bang on mesen master rong si bang plote on ne kaching thurji le pen master le rong ara tame alang tame ningarong i le pen lo kachar le so mar ta phang tame la tum ta ningarong po busni di yar kar beng rong age iji Lason asai ka chiklem pamme me athan bang juani safai aphan education em recharge stock bia hin pen sodak action and veknang ji pusi hadak arat la pen case a hamren district committee along chun bang rensing te rang pen sodak pen pachini pon kasi no na bang ke student ta nilitum pinita kwang lo student na bang hiniwe kasi la bang hiniwe da student ta uniform ta ave sandal ta ave also martong ba le putang te la so education na bang iltum lada khas kaya rong akarbi mate lada ka rata tum ano ka paprang dun thek mo laga ningdu mimi khangyang la si la ke la so teacher teng ada kalau pathan bom pulutang te la so rong bang ke education mate la look charli bang ke that a future bang ke kapaprang dun ji phan bang ke hekdam long le pino la ke helu pikalam lo News report KATV News
Chokiola Police Station ke parlo Dokhora hidi bearong along kido Dokhora English High School along kidam tang phaikuni ni phai Chriser Cap anaro por phai cap apor thana level Nagorik Committee hin pen patir piponsi celebrating Child Rights Week pen pachetonsi surhini ra inkoira pho Assam Police Sishu Mitra tu athepi en ponsi child marriage drugs abuse child labor puthak lot han ba tum pen lokichar likim sumara tum pen chirok romai padopon जाएगा ठीक है केवल सिर्फ मान लीजिए स्टडी करना ही नहीं है आपको उसके साथ जो हम लोग का कोकर एक्टिविटीज के आउटलुक है इनग्रुप है Lapusona jai make denga hut ni di power mati Chokiola Police Station ke paro penang an lo Charlie hemalong mai pado bom bang bom do lason thotsi Chosen Larry LP School along Chokiola English School Chokiola Assumption English High School Chokiola Higher Secondary School lapen Dokhora English High School along Cherok tok hajame amai pado pon ME lapen high school along Child's Week to ke paman pon nilitum Chokiola thana Poipet, lapan ladak ni ditum ini min alam theke andam bangke drugs abuse, lapan ke child labor, lapan ke child marriage, lapan road safety. Lasi ini BPSC Dr. Gugoi officer. Thana level Nagorik Committee mai phu Anandorong Parpen ke than pon ke arta ki jumpen kasi pachor mate ningkan trainer kepen akiju atum penan kido piso ke endo polote hem kang sam chathap nangji Chokiola Police Station OC Karna Pigwa hin pen ke than pon ke rakia hormu ki chopen chenglok law and order aron atang karkana tuma phan an nep ing nang si hem kang sam thapji pusi lam the jai pon Samson Nayoka hin pen ke than arta ki jum pen sai ka chong dat child labor loki charlie arta hut jongsi sai ka chong dat thek long lok pulote aron karkana tuma phan law and order hin pen ing sai jipusi jaipon Chokiola Police Station Chairman Elison Timung lapen arta ki jum pen gari motor ke vek helmet ka ve seat belt chipa hurve license ka ve tum phan ke law and order atum ing sai po lasi chire pa menang jipusi lam the jaipon tu Laso Chirok Tok Amai Kangni Ponahut Dokhora English High School Headmaster Petrus Barla Lo Charlie Atum Kadoka Be Bang Paru Kitom Suse Lo Somar Pachitong Dun Along Bang Sir Kep Lo Tan Ba Atum Chetong Dun Bang So Piput Hot Koilamati Presbyterian English High School Arlong Rupat High School Lapen Kaprek Lo Charlie A Hemalong Mai Pado Pon Tulang Pusi Perangkia Thengno Lam Thejai Pon Tu our direction asile Ihudibo Hopoleke Child Rights Week 16 November or 20 November loke so Chokiola thana under ami Dokhora ME School and Dokhora High School ami ebar child rights celebration week to ami celebration korbo karone ami dando koilu Markana Level Committee through baji ami class 7 class 8 class 9 or class 10 student group like প্ৰায় আমাৰ 150 ষ্টুডেণ্ট আছিলে আৰু আমাৰ চকীহোলাৰ হেল্থ চেণ্টাৰ আমাৰ ডক্টৰ তেখেতক আমি ইনভাইট কৰা হৈছিলে আৰু Nilip Pen Seming Tikathar KATV News Moni da tum ki ju dimalong jong si kang thir jirovete ki ju kelang ji aning hang abang havidet ji Manja Forest Range ke parlo Silveta ki ju kelang dong hetalong amat WKCMI pia tum pen amat si sang tiki purpon Isi manghume mea son ke Silveta dong hetalong amat si sang tiki purpon kedam tangar nita penang atum pen purpon bonta lada ki ju kelang adong hetamat mo ki ju kelang atum aphat kasik sak ke do kok ji mate lang chi ho dek ji pojok Permit ke enatum anta ki Purington pon lapu. Bonta non mahumi mi alam theki Silvitalo ke sangti ki pur hukum pi pon pe. Bonta non ke dak Silvitalo amasi sangti ki pura dilung thekpono. Lasi ko son ko nat pensi ki pura hukum ki pi pon detma puta penang atum chethan pon. Lapen permit penajok dima puranta padam ilong. Jong si permit atum ta damilong pute mojur ki dingke moholder atum ta iri proof si permit ke en rep ji ang rings ason thekpon long. News Report KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo, Domi Thakmi Kardom.